Botiboti na bit FM. Ngay nama kami na veitalanoa seso na diwa na koloko na bimbong kensara. Moni tiki na mga rumbuka. Nang Botiboti na bit FM. Kami na kay Kachi. Yan yung boleh na natura na marama na thorbo nung nelewa ni Sema talchunga may na wasini ngono binango na bugun nanda yawa ni Botiboti ngaw na tuni nanda rong veitalanoa lalasa. En bimbong ni moni tibu ke lulu ke nambong ni dai nambong ni borombukai. Ya ngarabi rama ni tabi na lomani ndo na madawa enda sama bananda kuengo santa bana matai ni namuni madawa sa tunggu matanda ni singa ni matagaki na singa ni turanga ya weekenda en nabu ni nanda ngai ngole bayani na singa ni doko na keni singa ni mataka da rongi veitalanoa lalasa manda na bungi dindai me arawa ni mataka sa ndo teletu na ngauna binaka ni nanda garabata lai ni bita biso ke lebih songgo so en nandungu lewa en bengonai reta tiko ni patanga usara tiko na buku ni sota na veitimi ni netball en korturanga go vadori tiko na ngito na sota na netball listor menunggu bakasa main do veitalanoa ako may veitalanoa takatali tiko na veitalanoa taka na parokaramu tangango en ya woni na Botiboti en do ngona en abuko ni nona sa ndingi taki en do ngonelewa may nan loman indo na bubale may na timini mbua en ngona sa soto chuki na timini mbua timini modho atake na timini da konrabe en ngitong ko na netball sa ndingi taki sa rendo ngonelewa may na loman indo na bubale karato kinda dalataka na leni bubale ni sa kadibaki mai sa may borta ka ngonelewa ni sa kadibi okoya me san dobeira nang ngonelewa me rasa na matataka na matatimi ni bono baturang ombua wais na rusa sa bambula tarchunga ni bikim ni nambung dindai wakira bikim ni na bikangong kurma ombua sa ngono sa ngole niki na ngonelewa kabililinga tereni matakalelai sa vivio koya sa na wani no na baro ta kilo ngone lengo ino lo mandangani no tu bale sarto ukota mai nakani net sena kona ringi ndo badori kina na badur polo na ngito na netball sa mai mbiu to ko no tu mateni bale ta me sut kina na ngone lengo o merwai sa to su na ngauna o mai mateni madawa enon rabarau chuko merwai ngolenga na litere ni nabisinga enon na sabarau tekichuko tia sa mani na biba mininga na tulo mani bubale berto na leni bubale membale tatiko na ba mini chuko na ngonengo o merwai na buguni no na mateni kala o me sangito roko na timini sana batura ngombua sa mani rto takapakina na kakana o irto may nan rato membaleta no sa matatakan ko na chiminimbua me sa ken na Singapore roy sar nga ya me sa na dakakina na soto ngo mbua maduata kay da konrabe sina soto ni CBM daka sartunga na ken kakan na ngonele ngo basar solo teki bo binaka sa antona kana no lulubu ko merwai ngai kinda dalo merwai ni sa taringi koi no kuku membaleta na nona babarau dava sabana matakino koya klako sera tarra do tu mbito tu moira na tukanda ira na nonde tubu na lomani bubale sangono saranga me sabatar ni tsino ngonele ngo na nira da betun len bubale sando tu na buno dedere mabimbi ni tu bana korro do na buno dedere menda sa ale matataka na nonda chiminia sana na bukuning gito eso rakabi wakina na ngito ko na netball sa bataragi ko chuko tukana yo tukana na taro bali elia sa kilabi na chuko tukana sa ni kila chuko ko ni o merwai o ko so sar na kal matilalay membaleta na ngito ko na netball si siyang sar chuko ni turo ya nang kasi ko kay imbito chunga ni na taro bimbi kibi merwai kilangaw ko ayaw tireninga Bote ki na nongolay gitor na gitongo sinikilaw ko na dabongo na kinamatilalay na fay to ken fay wa sinikilaw ka yan nangaw na saranga o
Ngauna saranga nge kinda dala merwai ni sa taringi koe ni o nona kuku. Na i tutu dhapa manda. O sa anjingi teki tikina ngori mai ko sana ngitu kina. E na timingo nimbua. Na i tutu sanga imbita mo merwai. O ia ukuku. Na nongo i tutu e ne timi nimbua o ia waa. Nam Botiboti na Bit FM. Ngay nama kami na veidtalanoa seso na diwa na koloko na bimbong kensara. Moni tiki na mga rumbuka. Nam Botiboti na Bit FM. E kami da kay kachi. Taring ko taleni o mero e taring no kuku taleni se dapa na waa me taring no kuku yani ke tun tal mai o nona kuku. Pore bakana wing ambulance. Dan mula bira kana beka ko main buah. Hau havor. Ya, nasara ya kambore ki ngone VTFM ba mulo tsani ngore be nei volurua millionaire
ndambule bina ka ba ni bina te ani ba ke vi sire rogo ti tonga mbule bina tau ba mbule tani posiana mbai ni de ka ni mbule bina na lama ngani wanga na Blue Phoenix ena la ki ba mbe ono kadabu saklo lama bimbi te ni bikim do lama ba bimbi tel tunga ni veir na tumingo rendele ni wabwe tabai choso abaletini ndambule bina ka ba kina posiana mbai ni de ka lama te ba bimbi bikim do kede ba bimbi te ni virtual kapitani ne bilitaki wani ni bina chene buni ngole usaya bondo na ikani mbule bina ni mele tor simek jus ngangori inangando na ruku amelia keia alesi po miminga berto na matasinga namba 5 na soli ni po misinari ba dori chukeni singa bina ni kwai ba kini bila saro turanga ni mbule bina ni mele tibini Northland nambogi ni dai mbule bina ni ta sensi torda wani ni bina te be kem ni wa kini ana miriama ni mbule bina ka ana seini nabakaroko ni mbule bina ka isani an rabinaka magena ni mangani kena gor bekem donga na tiga gor menangoro na bubale na nuku matangila bubale sese rua bubale ranambo bubale wekuru ba bimbinga kin ndam tu mate bale bula andro kemro kin kirau na dorbo JV Nax ke ya tuksa vekila ke brother koro no mbule binaka bani ni binate ni na bugoni isa kana lei toko ni tu na bugoni sesanga buguni bombulai ne vadori wan lin bubale wani di binate di bikem do buguni rabongi nduli ngarabogori wakina bi amele wambale ni mbule binaka atia ratu menatambolo ta sana ni mchigale ni bogi dindai so boyasa amelia bax hiya no wa angona na wing ambulance amelia bax sabani di binate ni ngori mai hai yasa na bogi binani kwa master liox mbule bina mai tavu ni samia ngona chika na mbugini kuwa wakina mbule tani bi rogo takala ro ratu ni mbule bina matangali mena ni mena bi kem dene na mbugiti ngori na ARS YC Walubei suba on nambeda ba kina meli ila seri seka ngule da bikina akariba ke ya adeni ndo mbule bina kawa ni bina tani sala kalo diri ndo mbule bina sema chika ngori mai tabua Amelia Vax so boda bali na kenan rende so kila umbi ubiti ni mbole bena mena ni meni kina lomani aloma ibiti tini karua bena ni michigani lako suba na lalo ni suba na bosi ni asana lau na bula mengo merna ni mi kino irikete na kena pasindia kai wanga LP12 mbongi ni ndai ni takini ni maro takisi kuna ndabe tokani wasi ni ngono na mundo soko takisi kumengori kira korturanga sikyo soko maitai ni mbole bena makare tunga mengori ndo mani wale sira punongo o Ripon North Yorkshire mai pertanya ba turmuto tunan raki na ngauna sarangango mai uti toka ni endo na kena ngunti wanu ni binatal tunga ni bire kede na ngone mai na ene anu turanga mbau na matubale ngora ko mai tai orto no munau mai 7B2 lang housing ke na no muni kor ni baso ko reseru ene anu saka ngule da bikina na no muni kor ni ndomo werto na weka muni na waga mai nandi dola na rumai veia nei visoli ke no vale vakina ira mai vakambuli sallo mabani ni bina taltunga ni na biotini na bono lebongo ombala tangani na mbongi ni kwa ni takini na marotaki tsuno ndo bitokani na wasiri ngono binango vakina wambola taltunga ni ngori kibike mdotala ni tokani ndo sema taltunga mengori na mbongi ndai ni lala ni seri mai na uzakoka isa bule bina tau mai na ni menikina na lekutu trading mai mbu ando bule bina kai Filorina di wanga ni ndo la dola bina sia mo tsunga mingor mai viaba ke otago isa mbule bina wakina be melisa tunindau ni mbule bina tau wani ni bina tal tunga ni bikim ni na wasini ngono binango ni takini na maroteki sunon tabi tokani na mbongi ndai rina turanga ide ni mbule bina so sia ngono ba de tunga ngor men meniki no wame sekio cho petro kuku laiva be ina ni michiga no rina ndala ibu na metebiuni ndo mbule bina aba akina be melisa tunindau mengina ni meniki de timini combined sisters kachito tungangori mai buisinga mai tasiri na mbongi ndende bwana ni bina tena buni kachito ngori kakongani amekachitaki na imau mekakoni vinro yaki na toa na mbongi bina ko wati soni la mai biti yan mbongi to staff ni navutu stars resort yang geta mesawa saba ni bina tena bikem do na mbongi ndai rosini lau waya uwe sanga indo rosini lau sama oponjina wakini bia seri wanga ni mbule bina kamengene ni maniki na mimbi bero no muni betina ni roti ko mai limbula walimbula lebongo CWM na mbongi ni kuwa sabari ni bina tena bikem do merwale si wele ya wale itonga dola bina na soseng kono ba der tango na limsa lukalima kauni toni street mai wotonga ndo mbule bina kai ramio railuba ni mbule bina ka dola bina ka wakina be mili simanu neta ni mbule bina
an magana ni meni kina ngori be eta waka waka to kasa es vakino kei remera vakaluma do mbole benaka taiji unaisi sautu lebu kei pedi wai ni noke do mbole benaka ba ni bina teni na bugi dindai wa mbole tani meli sa tuindau magana ni meni kina na committee ni Combined Sisters Netball Team wa mbinga na marama president di madam Lela Rawamila Sema taltuka mena mbogi ni kuwa so ke lau mbiti ni mbole benaka ni meni kina lendu alo mani wangana LP12 visa sabani ni bina teni bekem do na mbogi dindai tamai tusua valetini so mbo ala na wa iya ni tungon nangon ni buli pero to membo ngai siang arato ngai lai kita katale na tava we iya pamurta ni pano subia na banua do mbole benaka sabani ni bina teni bekem do ena mbongi ni kuwa sabatal to ngai kenon nda ya wongo ni mboti en mbongi dindai sabani ni bina teni bekenda ni na maro tagi chikona bugoni tabi en ngarabe na sigini to kona ke sigini mataba ke na sigini turanga en ngona ni ba dedengu en moni mazango ndar ke me bistari tel chiko en moni ti mayengo ke ko ngandre mo be no numi en bugoni sosial ngono ngori se tabi o ngaraba chungori wala da mo be no numi na messenger di VTFM en ngono saranga ngondor me be to mani teni kinai sabatal to ngai kenon nda parokaramu